Abantu 8 baguye mu isunikana abandi babarirwa muri mirongo barakomereka hanze ya stade yakiriye imikino ya Afurika igikombe cy'isi Yaounde mu murwa mukuru wa Cameroon. Abashyigikiye ubuyobozi bushya bwafashe ubutegetsi muri Burkina Faso biteguye ikoraniro kuri uyu wa kabiri mu gihe Ubufaransa na ONU bamaganye kudeta muri icyo gihugu. Igisirikare ejo cyatangaje ko gifashe ubutegetsi kandi gikuyeho guverinoma n'inteko ishinga amategeko. Abantu 3 barishwe ejo kuwa mbere muri Sudani mu gihe imbaga yigaragambyaga mu mihanda yo mu murwa mukuru no mu yindi mijyi. Bivugwa mu makuru aturuka mu buvuzi bavuga ko abantu 76 bapfuye kuva imyigaragambyo itangiye tariki 25 y'ukwezi kwa cumi. Guverinoma ya gisirikare muri Mali ejo yahamagariye Denmark guhita ikura abasirikare bayo mu ngabo zoherejwe mu karere ka Sahel karimo imidugararo. Abasirikare hafi 90 ba Denmark bari mu mutwe w'ingabo zidasanzwe z'Uburayi zihanganye n'abarwanyi ba Kisilamu. Naho Minisitiri w'Imari wa Angola Vera Davis de Souza mu kiganiro yavuze ko iki gihugu cyo mu majyepfo ya Afurika kigiye gushakisha uburyo bwo kubona amafaranga gikeneye biciye mu kuguza ku isoko mpuzamahanga ry'amayero.